Igcokama seliphendula abantu abaningi imibuzo bebehlezi bezibuza yona ngokuthi kwenzakalani ngamagidangoma akhe, kwenzakalani ngempilo yakhe. UMthandeni-ke sevele wabuya ekhasini lakhe-ke laphana-ke wachaza kabanzi-ke waveza-ke ukuthi selokhu-ke waqala ukudonsa kanzima. Uthi-ke akakaze asijabulise ngemali yakhe futhi-ke akakaze-ke laphana-ke asithokozise ngezinye iy'ndlela kodwa-ke ubhizi-ke ulungisa-ke amacala-ke obaba abahamba bawashiyile. Wasekhuluma-ke ngegidangoma lakhe-ke umshovukazi-ke kanjalo-ke naye-ke uChillies Mfokalanga. Ake nginibingelele bafowethu la kwesiqiniseko SMD abaqala ukusijona kuleli khasi-ke ngithi sanibonani-ke bafowethu-ke ningakhohlwa ukucindezela button ka-subscribe-ke niphinde-ke nilike lama-video-ke enginenzela wona. UMthandeni-ke ugeqa amagula eveza-ke ukuthi-ke laphana-ke imibuzo eminingi ikibuza ukuthi uMthandeni-ke uyenzani imali. Uthi ayikho into emjabulisa njengokubona ikhala kukamshovo livuka lakhiwa. Ayikho futhi into emjabulisa njengokubona ikhala kukaChillies livuka lakhiwa. Uthi lento yenza abone ukuthi-ke impilo ihamba kanjani. Nanaye-ke uvezile ngokusobala ukuthi cha naye akakaze-ke asijabulise ngemali ayithola kodwa-ke ubhizi-ke ulwela ukulungisa amacala-ke obaba bawashiya-ke emhlabeni-ke laphana-ke njengoba sibonile-ke ukuthi-ke imdletsheni noma-ke emdletsheni lakhe ligcokama kakhulu lawuvusa umuzwa kubo waba sesimeni esifana nalesi esithokozisayo. Njengoba-ke ephinda aphendula-ke nabantu abaningi bebezibuza ukuthi kwenzakalani-ke kumagidangoma-ke akhe laphana-ke ikakhulukazi-ke kumshovo nakuChillies. Bafowethu ilezi enginiphathele zona la kwesiqiniseko SMD-ke ngakhohlwa ukusubscribe-ke uphinde-ke ulike lama-video-ke engikwenzela wona. Bafowethu asiphinde sihlangane nje kwezinye.